Yang juga jadi sorotan saudara, mantan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong resmi menjadi pelatih kepala yang baru Persija Jakarta menggantikan Mauricio Souza. Menurut Persija, ada beberapa kriteria yang dicari untuk pelatih baru mereka. Salah satu poin utamanya adalah memiliki pengalaman di level tertinggi. Mengacu pada hal tersebut, Sinteyong yang pernah membawa Songnam Ilhwa meraih gelar Liga Champions Asia 2010 dan tampil di Piala Dunia 2018 bersama Korea Selatan adalah sosok yang dicari. Sinteyong terikat kontrak selama 3 tahun. STI diberi kebebasan untuk membentuk tim pelatih sendiri sesuai kebutuhannya. 5년간 인도네시아 국가대표팀을 이끌면서 항상 퍼시자 자카르타팀이 서고 있는 메인 경기장도 저도 같이 서면서 항상 자카르타팀은 많이 보고 있었고 그러면서 좋은 팀이다. 그리고 인도네시아 축구 리그에서 버르시 반둥이랑 뭐 버르시자 자카르타랑 보르다우랑 발리랑 이런 좋은 팀들이다 생각하고 있었는데 이번에 그 너러왕 회장님이 긴급하게 저를 초대하셔가지고